Yeah, we knew we would play against a real hard opponent, a skating opponent, and they showed us right away from the beginning of the game. We looked at them yesterday, and it's a team who moves really well, so it's a skating game. And we didn't play as good as we did Friday, but at the end we found a way to win the game. And I think also it's important that our goals against were 2. So that's really good too. So we're really happy with our first weekend together, that we have out of the 6 points we get 5. But it's only another game, and we're gonna recover and get focused on the next game, but it's on Friday. Thank you. Mali sme dobrý vstup zase do zápasu a mali sme dobrý pohyb, čo sme chceli ťažiť, škoda, že nám tam nepadlo gólu. Dostali sme na 0-1 opäť a znovu sme museli doháňať, takže znovu možno, že by sa nám lepšie hralo, keby naskočíme a nejakým spôsobom sa presadíme, ale musíme na tom popracovať. A ako ten zápas išiel, tak ako sme mohli vyhrať zápas, tak sme mohli aj prehrať, to znamená, že bolo tam dosť šancí a nejaké veci, ktoré sme si povedali, nejaké detaily a musíme zlepšiť a keď si niečo povieme, tak musíme na tom pracovať, aby sme v tom pokračovali, aby sme to robili a potom budeme bližšie k víťazstvu. V tom predĺžení, ak sme prehrali, sme mohli aj vyhrať, škoda toho faulu a tak to potom dopadlo.